Ivanjiri tugiye kuzirikana ni ivanjiri yanditswe na Mutagatifu Luka, umutwe wa 19 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10. Yezu ageze i Yeriko yahuranya umujyi, nuko haza umugabo witwa Zakewusi, yari umutware w'abasoresha, akaba umukungu. Agerageza kubona Yezu uwo ari we, ariko ntiyabishobora kubera imbaga y'abantu kandi akaba yari mugufi. Arirukanka abacaho, maze yurira igiti cy'umuvumu agira ngo abone Yezu wari ugiye kunyuraho. Yezu ahageze yubura amaso, aramubwira ati, Zakewusi, manuka vuba kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Nuko amanuka bwangu, amwakirana ibyishimo. Ababibonye bose barijujuta, baravuga bati, yagiye gucumbika ku munyabyaha. Nuko Zakewusi yegera Nyagasani aramubwira ati, rwose Mwigisha, 1/2 cy'ibyo ntunze ngihaye abakene. Niba kandi hari uwo nahuguje, ndamusubiza ibye inshuro 4. Yezu niko kuvuga ati, uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyazimiye. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Uragasingizwa Kristu. Inshuro imwe, umunsi wa kabiri bawuzenguruka inshuro imwe kugeza ku minsi ingahe? 7. Umunsi wa kabiri bawuzengurutse inshuro zingahe? Inshuro 7. Umunsi wa karindwi bazenguruka uyu mujyi wa Yeriko bawuzengurutse inshuro 7, bavuza induru, bavuza ibisingizo by'Imana, biyamira ngo ni umujyi ugira gute? Uruzitiro rurariduka, bashobora kwinjira hehe? Muri Yeriko. Kristo Yezu akuzwe. Babasha kwinjira muri Yeriko. Urumva Yeriko ni umujyi wa kera cyane, ariko n'uyu munsi uwo mujyi ugize gute? Urahari. Bawinjiyemo barawubohoza, bigarurira Abanyayeriko n'umutungo w'Abanyayeriko bari bakize cyane, ariko Yeriko ntiyahindutse. Kristo Yezu akuzwe. Yeriko ntiyahindutse. Tubona mu Byanditswe Bitagatifu Yezu aducira umugani ngo umuntu yavuye i Yerusalemu ajya hehe? Ajya i Yeriko. Mwahura n'iki? Ahura n'amabandi. Agira gute? Aramwambura utwo yari afite twose, amabandi agira gute? Aradutwara. Ubu ni umujyi wa Yeriko. Yavuye i Yerusalemu agana i Yeriko. Umva, Yeriko no mu gihe cya Yezu ni umujyi utoroshye, ni umujyi w'amabandi, ni umujyi w'indaro, ni umujyi uzwiho ubugizi bwa nabi, ariko ni umujyi w'iraha. Abantu bose bo ku isi barwaniraga kujya hehe? Yeriko. Abakire bo ku isi barwaniraga kujya Yeriko. Ngo wageze i Yeriko, umukire utari wakageze i Yeriko baragusuzuguraga. Wari umujyi ugize gute? Umujyi ukomeye. Wari umujyi ukomeye. Wari umujyi ukomeye mu buryo bw'isi, mu buryo bw'ubutunzi, mu buryo bw'iterambere, ariko ni umujyi wari warazimiye. Kristo Yezu akuzwe. Uyu mujyi wari warazimiye, ngo Yesu yazanywe no kugira gute? Umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyagize gute? Ibyazimiye. Yeriko yari yarazimiye kubera ibyakorerwagamo,
ariko Yesu uwo mujyi wazimiye yaje kugira gute ushakashaka, yaje kushakashaka. yawugizemo kenshi agira ngo awigishe, agira ngo awuhindure, agira ngo awugarure ku Mana. Tubona rero muri uwo mujyi yakijijemo abantu. Wo mwibuka ninde? Tubona Timewo, mwene Timewo harya yakiriye Yeriko. Yeriko yakijije impumyi kugira ngo nizihumuka zibone, uwaje kuzishakashaka zibone Yesu. Yeriko yakijije abantu benshi, ariko uyu munsi turi kubona ko Yeriko yakoreye igitangaza cyo guhindura umugabo witwa Sakewusi. Umugabo witwa Sakewusi nawe afite amateka, kuko ni umugabo ukwiye kuba ari Yeriko. Umugabo ukwiye kuba ari Yeriko ni umugabo ukize, ufite ibintu byinshi, afite akazi gakomeye, wakuriye akuriye abasoresha, yari umukuru w'abasoresha, yarakomeye mu gihugu. Abacuruzi bose bamunyuragaho iyo ibintu byabo byabaga byafashwe, iyo babaga babaciye imisoro myinshi bagiraga gute, bamunyuragaho. Ati nyawe tubabarire, iyi misoro ntitwayibona, bakamunyuraho bakamupfunda n'akantu bati tubabarire. Aba basoresha bari bazwiho kurya ruswa y'abacuruzi, abanyamisoro. Abasoresha bakunda gukorana n'abacuruzi. Rero muri Isirayeli abantu nk'aba bameze nka Sakewusi bari bameze nk'ibicibwa muri Isirayeli. Kugira ngo abafarisayi babarebe, bameraga nk'abari kureba iterashozi, abanyabyaha ruharwa, abantu bananiye Imana n'abantu badashobotse. Hari abantu bane muri Isirayeli barebwaga nk'abanyabyaha badashobotse bo hejuru y'abandi bose. Kiriya gihe rero bafataga abantu bane bakabafata nk'abanyabyaha ruharwa, bakwiye kwirindwa, bakwiye kugenderwa kure. Abo ni indaya, abo ni abicanyi, abo ni ibisambo, maze abakane bakaba abasoresha. Bari muri ibyo byiciro by'abanyabyaha ruharwa, abantu bakwiye kugendera kure. Wamubona ukiruka uti wenda wa munyabyaha atagenda uzi ibyaha. Niko abafarisayi bagiraga gute, babafataga kubera icyo basoresha biciraga mu rwego rw'abanyabyaha ruharwa muri Isirayeli ya kiriya gihe. Icya mbere bakoreraga Abanyaroma. Bakoreraga iki? Abanyaroma bari barakoronije Abayisirayeli. Kari agace k'Abayisirayeli, biriya bihugu biri hari Ayisirayeli y'uyu munsi muri Palestine, aho hose hari harakoronijwe n'Abanyaroma. Noneho aba Banyaroma bagakoresha kandi bagakorana bya hafi n'abasoresha. Ni ukuvuga ngo basoresha bafatanyaga n'abakoroni gukandamiza abaturage, kubanyunyuza utwabo. Urumva ko batashoboraga kugira gute kubareba neza, ntabwo bashoboraga kubareba neza. Bafatanyaga n'Abanyaroma babakoronije kubakandamiza, kubaka imisoro. Niyo mpamvu nibaza ukuntu Yesu agendana n'abasoresha. Abasoresha bakorana n'abakoroni baje kubakandamiza, bakavuga bati ntabwo byumvikana. Iyo umusoresha ukuriye abasoresha, niba abasoresha babita abanyabyaha barenze, ubwo umukuru w'abasoresha bivuze gute? Ararenze cyane.
ubwo narembe cyane, ubwo ni umunyabyaha gusumbya abandi. Icyo bisobanuye kongera ko ari n'umukuru w'abasoresha. Ngo ariko umwana w'umuntu icyamuzanye ni ukugira gute? Kugushakashaka no kurokora icyagize gute? Cyazimiye. Umujyi wa Yeriko wagize gute? Warazimiye. Umugabo witwa Zakewusi bandi bita Zakayo nawe yagize gute? Yarazimiye. Yesu yaje gushaka abagize gute? Abazimiye no kubarokora. Umwana w'umuntu yazanywe no gushakashaka no kurikora ibyagize gute? Ibyazimiye. Ibihugu byazimiye, ibya bindi bisenga ibigirwamana, Yesu yaje kugira gute? Kubishakashaka. Imijyi yazimiye iri kure y'Imana, Yesu yaje kugira gute? Kuyishakashaka no kuyirokora. Abantu bazimiye ku giti cyabo, umwana w'umuntu yazanywe no kubashakashaka no kubarokora. Turabona ko rero Zakewusi muri iyi vanjiri ahagarariye abantu bagize gute? Bazimiye. Ariko Zakewusi aje kureba Yesu by'amatsiko, umuntu ukomeye nka Zakewusi, ariko rwari mugufi. Ntabwo Imana itanga byose. Yari akize afite ibintu byinshi, ariko hari icyo yari abuze. Yari iki? Yari mugufi. Yari mugufi, ariko yumvise bavuga Yesu, ariko agira amatsiko yo kugira gute? Yo kureba Yesu. Ariko icyo atarazi ni kimwe, ni uko umwana w'umuntu yari yarazanywe no gushakashaka abameze nkande, abameze nka Zakewusi. Ngo rero yuriye igiti cyitwa ngo iki? Cy'umuvumu. Yurira umuvumu ajya hejuru, arareba rero aba bantu bose. Ariko Zakewusi nubwo ari umusoresha, ariko hari icyo twamushimira. Ariko twamushimira ko byibuze yagize amatsiko yo kugira gute? Kureba Yesu. Yurira igiti. Reba umunyacyubahiro ukurira igiti. Ibyubahiro yari yagize gute? Yabirambitse. Kuko ibiti tuzi ko byurira abana, iyo abantu bakuru bari kubakingiriza, abana nibo bagira gute? Nibo burira ibiti kugira ngo barebe neza. Mbese Zakewusi yigizemo umwana, yurira iki? Yurira igiti. Yurira igiti cy'umuvumu. Mu gihe rero ari gucunga, yari yatangiye kumubona, ati se n'uriya bambwiye, uriya Yesu bambwiye. Ngo Yesu yageze munsi y'icyo giti, ngo azamura amaso hejuru. Hari ijambo yamubwiye. Yamubwiye iki? Hari ijambo yamubwiye. Hari ijambo Yesu yamubwiye. Yamubwiye amagambo meza. Ngo Yesu ngo ahageze, ngo yubura amaso, ngo ni kuri wa muvumu. Yubura amaso cyangwa se azamura iki? Amaso. Ngo aramubwira ati, Zakewusi. Yamuhamagaye mu izina rye. Ubwo ngo Yesu yaragize gute? Yaramuzi mu izina rye. Ntabwo yavuze ngo yemugabure mu giti, ahubwo yamugize gute? Yamuhamagaye mu ki? Mu izina rye. Yamuhamagaye mu izina rye. Ati Zakewusi, manuka vuba, kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Manuka vuba. Ijambo ry'ububasha. Nubwo ari umutegetsi, ariko Yesu ni umunyabubasha. Yesu amubwiranye ububasha. Ububasha butegeka. Manuka vuba. Manuka vuba. Manuka vuba, kuko uyu munsi. Manuka vuba, kuko uyu munsi. Kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi. Yahise amanuka. Yahise yumva itegeko rya Yesu, agira gute? Aramanuka. Manuka vuba, kuko ngomba gucumbika iwawe uyu munsi.
ngo amanuka bwangu amwakirana ibyishimo, amwakirana ibyishimo, manuka vuba, manuka amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Ubwo ninde wakiriye undi? Ninde wakiriye undi? Zakewusi ninde wakiriye undi? Nuko amanuka bwangu amwakirana ibyishimo. Reka twumve turamenya uwakiriye undi. Ngo nuko ababibonye bose barijujuta baravuga bati yagiye gucumbika ku munyabyaha. Ubwo wakiriye undi ninde? Yakiriye neza, amwakirana ibyishimo, ashimishwa no kumubona, ashimishwa no kumusuhuza, ashimishwa nuko agiye gucumbika hejuru. Gucumbika abantu benshi barwaniraga gucumbikira nde? Gucumbikira Yesu. Ntibabibone, ariko uyu munsi Zakewusi umunyabyaha ruharwa uko babivuga yagiriwe amahirwe yo gucumbikira nde? Gucumbikira Yesu. Nibonye barishujuta. Murumva impamvu bijujutaga se? Impamvu murayizi, impamvu bijujutaga. Yagiye gucumbika kuki? Yagiye gucumbika ku munyabyaha, kandi ntibyemewe. Nta muntu ucumbika ku munyabyaha. Byumvikana ukuntu yacumbika ku munyabyaha kandi ataracumbika ku mpungane. Ku bafarisayo bitwa ba runaka ba runaka na ba runaka ntiyari yageze acumbika, ariko ngo aracumbitse ku munyabyaha. Cumbika ku munyabyaha. Iki kintu kirakomeye rero cyo gucumbika ku munyabyaha. Munyabyaha. Nuko Zakewusi yegera Nyagasani aramubwira ati rwose mwigisha kimwe cya kabiri cy'ibyo. Wumve ko nta n'ikindi Yesu yamubwiye. Hari icyo yamubwiye kindi uretse kumubwira ati ndacumbika iwawe, manuka. Aragenda bagiwe aho ngaho nyine kuri uwo mujyi, umujyi wazimiye, abaturage bazimiye, Zakewusi yarazimiye. Tugiye kureba ko yari yarazimiye. Ariko Yesu nta kintu aramubwira. Zakewusi hari ibyo yibwirije. Ati iki? Kimwe cya kangahe? Kibyo agize gute? Gihaye iki? Gihaye abakene. Kimwe cya kabiri kibyo tunze gihaye iki? Niba kandi hari uwo nahuguje, ndamusubiza ibye inshuro zingahe? Abo yahuguje si uko ntibaharira. N'abo yaturiye ruswa barahari, n'abo yahuguje, n'abo yambuye, ariko ngo arabakubira kangahe? Yesu niko kuvuga ati uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu, kuko uyu nawe ari umwana wa Aburahamu. Koko rero umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no kurokora ibyagize gute? Ibyazi. We yari umukuru w'abasoresha. Hari ukuntu abarobyi iyo amaze kuroba igifi kinini bimutera iki? Ibyishimo. Ntabwo ngo Yesu yararobye, yari amaze kuroba igifi kinini. Igifi kinini. Ndibuka ko yabwiye Petero ati ngiye kubagira abarobyi b'iki? Yesu yarobye igifi kinini. Yesu yarobye nde? Yarobye Zakewusi. Zakewusi yari yarazimije. Zakewusi yari yarazimiriye mu mafaranga, yari yarazimiriye mu by'isi, yari yarazimiriye muri za ruswa, yari yarazimiriye mu bwambuzi, yari yarazimiriye mu busambo, yari yarazimiriye muri Yeriko, yari yarazimiriye kure y'Imana. Yari ari kure y'Imana. Yari yarazimiriye mu ngeso nyinshi. Yari yarazimiriye mu ngeso nyinshi.
Zakewusi rero ngo none uyu munsi yagiriwe ubuntu Yesu ari kumubwira ibyamubayeho birakomeye uyu munsi umukiro watashye muri iyi nzu kuko uyu nawe ari umwana wande umunsi umukiro watashye muri iyi uyu munsi nagira ngo umukiro utahe mu nzu yawe umukiro utahe mu nzu yawe kuko nawe uyu munsi uritwa umwana wa Aburahamu hari abantu baje muri iki gitambo cya misa basimiye hari abazanywe n'amatsiko nk'ayande ayazekewusi ariko bari barazimiye hari abantu baje bari barazimiye bazimiriye mu butambyi bazimiriye mu buraya bazimiriye mu busambo bazimiriye mu mahane mu kurwana bazimiriye mu nzoga bazimiriye mu biyobyabwenge abo bantu bose bari barazimiye Yesu agize gute arabahamagara ngo nimumanuke muvuye mwazimiriye nimumanuke kandi ngo vuba ngo nimumanuke vuba nimuze vuba aka kanya Yesu agize gute arabasha arubura amaso abareba nko muri yebwe mwaje gukira ariko ndagira ngo mu aka kanya mubanze mukizwe mwemere kumanuka mwemere kuvuye mu manitsi musange Yesu aragira gute arabahamagara Yesu aramuhamagara mu izina ryawe ati Zakewusi